Bagaimana saya tahu ada kesilapan, ada spelling error dalam infografik saya buat? Contoh, saya buat dalam ChatGPT, saya buat memang cantik-cantik infografik. Banyak teks, sedap-sedap, tapi ada banyak kesilapan, banyak error. Selalu macam ni. Bagaimana saya tahu apa error? Saya cek sendiri? Tak. AI tahu. Saya tunjuk sekarang. Okey, sekarang dalam ChatGPT, tengok saya buat macam infographic praying correctly in Islam. Step by step visual guide, ada gambar, ada banyak teks, tapi ada kesilapan, ada spelling error. Saya boleh tengok sendiri, tapi AI tahu bila buat mistake. Okay, macam ni. Baca, tulis any errors. Boleh baca any spelling errors, any mistakes. Saya tengok, terus fikir, dan dia datang. Yes, there are settings, Masya Allah. See? So bila ada infografik nak tahu apa spelling error ada, apa kesilapan ada, memang just ask AI or ask ChatGPT. See? Banyak error. Masya Allah. Tapi okay, then regenerate. Tapi selalu AI buat, ChatGPT buat mistakes. Saya buat, bila saya suka infografik, memang teks bit salah or bit kesilapan, saya keluar grafik, saya buat sendiri dalam Canva, dalam PowerPoint, dalam Procreate. Ada tool lain buat infografik. Mungkin infografik saya remove semua teks, saya nak infografik. So bila macam ni, boleh buat memang bagus. Alhamdulillah, sekarang anda tahu bila ada mistake, ada kesilapan, ada spelling error dalam infografik, boleh check terus dalam AI, jangan fikir-fikir, just ask. Any errors, any spelling errors dalam ChatGPT, memang ditunjuk apa error. Tapi dia buat infografik lagi, ada memang selalu ada error-error di sini di sana. Tapi so saya buat ada everything memang bagus, saya pakai atau bergunakan. Tak ada, saya keluar grafik, saya buat dalam Canva, teks dalam Canva, dalam mungkin PowerPoint atau dalam Procreate atau ada tool lain. Because memang infografik cantik, tapi selalu ada sikit-sikit error dalam teks bila ada banyak teks dalam infografik. Okay? InsyaAllah buat macam ni memang bagus untuk buat infografik dalam ChatGPT, dalam AI.